Veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake, dobrodošli u novi video recept. Ja sam se oduševila zdravim palačinkama od Helde i stoga sam odlučila da se pozabavim više svim mogućim varijantama zdravijih palačinki. Tako sam na Instagramu pronašla na profilu Pomoravka. Ona kaže palačinke bez brašna, zapravo su to palačinke sa zobenim pahuljicama umjesto brašna i baš me zanima kakve će ispasti, nisam ih još radila, ovo će mi biti prvi put da ih isprobam ovdje pred vama u videu. Spustit ću kameru da vam pokažem sastojke i nadam se da će biti barem upola fini kao oni Heldini. Evo idemo danas da napravimo ove palačinke od zobenih pahuljica koje bi onda opet mogle biti neka varijanta za vas bez glutence, da zamijenite one klasične bijele palačinke. Tijesto za palačinke ću raditi u blenderu i tamo u receptu stoji da mi treba kao brašno od zobeno brašno. Ja sam imala ovako obične zobene pahuljice koje sam usitnila koliko sam mogla u sjecku, znači to je nekakvo baš onako grubo sjeckano brašno, ali imam moćan blender pa vjerujem da će on završiti posao. Imam ovdje znači 200 grama onako mljevenih zobenih pahuljica, 2 cijela jaja, prstohvat soli, znate da ja ne mogu odoljeti da ne dodam vanilin šećer. Ovdje mi je 35 grama gustina, 360 ml mlijeka. Ove ovdje sastojke ću sve sjediniti u blenderu. Zatim ću ih ostaviti pola sata u frižider da se uzdjeli onako sljube i malo zgusnu, da povuku te zobene pahuljice tekućinu iz mlijeka i zatim ću im nakon pola sata dodati 2 jušne žlice ulja i isto tako 360 ml mineralne vode. I na kraju dalje se peku kao i svake druge obične palačinke. Pa evo idem sve ovo sjediniti, staviti u blender, izblendati i preručiti u ovu zdjelu i staviti pola sata u frižider. Don't do that anymore. We used to share our thoughts and dreams, but that was such a long time ago. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my Ova smjesa je sada baš gusta i tek sada joj dodajem ovo ulje. Dakle, 2 jušne žlice ulja. I mineralnu vodu. 360 ml kao mlijeka.
koliko sam činki dobila iz ove mjere, mislim oko 15-ak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jako su tanke, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 je ova ružna. Obično je prva ružna, meni je zadnja ispala ružna zato što onako dok je izlijevam ispadne debela i kao neka prevrta. Ja ću to pojesti, zapravo idem odmah kušati. Dodat ću malo marmeladice od šipka. I ne mogu odoljeti, odmah se bacam na degustaciju. Vidite kako fina mekana. Mrvice su nezgodnije za okretanje jer su jako sočne. Evo njega. Degustator glavni. S čime je ta? Sa šipkom. Pa daj meni malo da probam. Eto je sa šipkom. Ali sada ću ih, neću ih u trokutiće, rolat ću ih onako kao one prave kad smo bili djeca. One srolane, pa vam se onda javimo. Pozvat ćemo ekipicu da kuša i javimo se kad sve srola. Ekipa je spremna. Palačinke bez brašna. Znači, gore su vam sa, vidite već kroz rupice, imaju rupice nekako, ili su meni tave bile prevruće, ili ne znam šta je uglavnom... Pratite nas za više recepata, vidimo se. Antea gore su sa šipkom, a sve dolje su sa linoladom. Dajte mami. Ja mama zasužila je. Ovo bez brašna. Izvoli, mama. Sa zobenim boholjicama. Ne bi rekao mama. 10. Svaka palačinka je 10. Još meni je super što je smijem jesti. 8,5. Evo, pokazat ćemo kakve su unutra. Ne bi još jednom linoladin. Fine su tanke. Da. Jesu li pa razabrane? Jako, jako sočne i premekane, zato je, kažem, mrvicu osjetljivo kada ih okrećete, ali nema veze, može se raditi sa ovim tijestom. Ekstra. A meni 10. Čekaj da pojedem. Obožavam te nešto zdravije opcije, a koje su mi čak okusom i puno ljepše i teksturom puno mekše i sočnije nego one klasične. Tako da od mene čista 10. I evo iz ove mjere stvarno 15 palačinki se dobije, baš super. Eto ga, nadam se da vam nisam sada dosadila, a bilo je ono, nemam palačinki na kanalu i sada u zadnje vrijeme imam dvoje i to oboje zdrave, a klasičnih još uvijek nemam, jer ono, kao to mi je bilo, ma daj to svi prave, ono, svi znaju palačinke napraviti, Isuse Bože, ono sve pojedeše. Vam pokažem ovo. Ostalo je samo ovo. Sve vam je jasno. Znači, ne moram uopće govoriti dalje. Ljubim vas, gledamo se, puseki, lajkajte, pretplatite se. Ćao! Ćao!